ekintu ekyokukunda nokyobwire hati abana uguma nojo tukasta hariyo maid ninza kushanga abana abire kushanga byamiro ko kubanza obwire bwe tubukabahoga kandi aho kukoma kukurana kugira abana bingi no bukoma kwaho so nikiza kuba kirya hariwe niwo gukora timetable yawe ngo muzire ukajote binaba ninza gukora nyencha karakasheshi deka mbanze mbikore ninga umwazi deka nyibeho kacheda chikashatu chamushana nyibireho bwire nyibire abana banje nyecuro kuba yamba homework otherwise twazo mucyo kugira ngo tushashure sente zo abajungu bono bajanga gukora beno jango bwegese buri expensive ugezeho butamanya. If you think education is expensive, try ignorance. So education is expensive. Has ikintu kuchugumanyikanya ebeyi kibanchore ko mugasho gwacho ebinde bitine mugasho tubigine beyi so cyo kurebera amashomero gamwe nagacaginga no bukade mukaga aba yojo tumwe nabo kanyiheyo wanje niyo kuba wamwihayo wenga abandi ntibamutayo hayine kiba kugira ki kibakuronde so okuronde sente tuzakongera tuzuronde kunkana bwe utakafa kuzitayo zikabura umanye imyuga yawe ino kuyamba umwana ukahagira umushomesa atakabikora byona ahabo kuba umwana nabata mwine life ye yona no bakuba ba boarding noza kushanga nakwetagamo ariyo nararo mwishomero kunkana je kuba nakwenda ngo yije muganire nje nco kuri amashomero bunde no bataho holidays enkezo kugira ngo wabazire tufune obwire bo kubondinga nabana bitu no kubahabona holiday nebegireho kugira ngo umwana abone relief ya routine no mano mukasheshe imukakaresha nazo muri so niyo kubanza za break argo mu routine umwana ito ecumuro tuba kuciteraho umushomesa koje ngo utabwa abana kwataro cyumuro mwamba mbe no mwana breaking off arga monotony ahindure ahambera azi na no muzire na wamboneho ayegese nyigese yo mushomesa atakugira ki ahata kuhika mwe nabazire bine mugasho myingi nko kuturareba hifa ubwo kubanza think umanyo bantani agumeza mu hotukaze tubentu birebaho umuzire ayino umugasho bwo kubanza no kukuhereza umwana ubwire na space yo kushoma ya education ashana bazakoza ryare bintu na no kutusimura bintu kandi twenda bege nemirimo yo muga we bare mdonga ati ayishomero bomba kora timetable ati niwo mukomuzire no mangu niyo no ine timetable no kwita handikire abantu manyangu chamushano witu tugigesha hamshanje nubwo rabe wimuko kacero kaza kuhinga konko muzire manyangu nandeshane zukuzo mubiri ureba kashano kahinduko manyote abana barakikurga ishomero ntakahisize hato yuruka iwe ine timetable so nko kutuine timetable zo kore binde bintu umwana tingwenda abuka twajya ngo tumuhereze education ningo bwegeswe all round kutari kuproducinga bikiba kwaka konko kashanga umutwe hatenekere umutwe hijiremwe ebintu konko umukorere no mikono hatenekirimo so ati ebintu umwana byozi nangwa no kuhinga bahinge nitwe abo kandi benda kubikwate ibyo konka okora nko mwazyo niwe mutereho bwira be namanyankurga shayi 12 nimba ninshoma hata ro challenge y'abazira batashomera kujya tinyoshunga nimba manyi untarashomere kandi aha kandi honyowe hata bari kuza kunchwera hemkamba ngo naza kuhinga mboshiko baragigaruke nibarya ki nibenda kurya konka tuba kuza koma kurya umugasho gw'umuzire nugurenga ha providing ibyo kurya atogurisa mwana akagumuka umubiri so ato mu providing ro mu kubanza no kugira ngo musupporting abo ko mushomesa we yaba mwine yamushomesa science yamushomesa social studies kuyaza kugenda yenda ngo amanye ebya mushomesa nabyijuka yamuhereza ka homework ato mu ko mushomesa atagizireki tari kandi umukana harungi nito ntuhamanya mwana kwa kwikayo akagarike TV esimu ya mami so ato mu creatingire ubwire abe namanya kwa komuka anaba arya azanaho ninga yuze bukopo azanaho kunga kurigi 12 nesha hazachi zebitabo nubwo rabota shomiri umweto mbuzo tereka tore kitabo homework ibakwa irinkaye hatorebe waka harimwe imyanya ninga yagikora yagize so no mwoga gomuzire okumuhereza umwana aharashomere aharkwaya tubatayibo babingo tumureka yo nakora homework amanyengu nabayine space yo kugira ki yo kushomeramo rero abaziri to nomani to twine byitusha hemwa umwana yaba free ni nunda kurra agatari homfufu so achange bire dadi okombeke nju yawe tukwekitinisa konka mbwe ntwena turi family no ku respectingana kore wano hurraga cyenjwiri atari homework time yo mwana niwo akajukitu kakarakache chendeza volume umwana areke kurraga cyenjwira gukora
a concentrating aho so umuhereze na environment irkamu yo kureberamo mami abana bitumba kira kwate simu zitu nayo ko bintu byo kumuhereza umwanya esimu nayo giheho TV mu switching off ninga muzirebera handi ninga muhereze nkakanya bwa butaka biro mwirima nkaheru aze washitame umenye ngo yakora homework yabo ko mushomesa naza kuba naje expecting kugira ki kugikebera kandi namanya ngo ino mugasho kuyamba umwana kwate byanyu mwabaziyo kugira ngo kwaraza yishomera hati babona ibaratandike hati yatakozere homework ninga kashomaho kwa kwikoshanga hati wayi bakutandikira atagizireki nabataro nabo hati cyumuretera ubundi abayasigire nyuma awagamba conducive environment mukantu manyangu nturuga omumaka gatakushana twine bizubu bitakushana tubenturebo butabanko bomaka ko bwenu bweyonjera ni effect chi ubundi environment kuya kubetari conducive ne affecting eta okushoma ko mwana we bari mnonga ati abantu nomanya okushoma bajango experience is the best teacher oragenzere nesumo muchachi atejo ni environment environment yesu ko burya twitu message umuburiza yena aburira yaheka ni kwataho icyo shemerwa no hurikiriza konkesu muyagamba atohindera no scrolling akura bishi message nirge ko kuza kwishoshanga ko tubagira uti baheza kusheka abantu uti umuburiza yajango enchi no kugira ngo yajangwa abakazi bareke kwibe muhogo no butachikwate wagira ki hat environment ne kintu cyukuru umukushoma ko mwana distraction no bwo kumutahari ho tubuzi tukuzana umwana wa okamuta nko mu mbuga mwayiza kusubura embuzi mwazitaha bisubo ubuzubuzi buriyo n'ubuzana icyo cyo nkanci yamba umwana wa pitu kugira ngo arga kwandika homework abanzare bakabuzi inene kesa yana arakakunda so ncyanche ndazo mwanya ugutaraho bikumuhuzya aze bikumuhuzya twajango ni byinji wabagamba ahabutaba mu maka onashiwe daddy na mami muriyo n'umutongana umwana munakora homework no mwancinjira no mucenge konka ndiyo ninkora homework ona ndo ningamporo ku mama kugamba tata ngutayine magezi ariho nangambira ko yamuzarire yana duma ono mwana na handika what is science nkija kumizo umutwe chimutraumatizing no biyakunama yojangwa ariyo nareba kitabona shoma kumba ariyo nayishuka mama yo tirubamutera nayishuka dade bintu biyagamba ninga mama ko yatwatariza dade no mati bihindukirira ba dade mbaye batwaza kubi kati nabone batugira ngo nabo mukati bakugira ki tubakugujegera so utabanko gumaka nendijo distraction nayo naninza kugikwataho kace konka yo actually nesingana no bubuzi na nesumu abo kuba neje umwana nakireba kimutahamu agenda nacyo yishomero agenda nabandi bambazana abayine ubutabanko bwuma ko mutwe ushanga jeta trauma atura nayo emuremesa concentratinga umuka na nayishomero okay aho no yituratangire tukirimo tugenda mu mission na program ya sisimuka turimo tureba omugasho gwo muzire omukushoma ko mwana icyo kiganiro tukwataho nkabazira bamwe bashomesa abana mwe no muteja mato muhura twinaho umujeni charity yashabahebwa no mushomesa no muzire arimo twabura okutwa kubasa kwindra mu bunde tube tutakora je nkabazire tukarebeka ngo abana bashomaje katuzo mukamuro kace ntuza kuba ntugaruka mutakarga TV West. Electoral Commission nemanyisa bichuru kwataho ko kwandikwa kwabarukwenda kwesimba ahantebezo bwebembezi obwaza kanso za government ezebyangezi kuno kwisha kubaho kutandika nebiro 11 okwisya biro 24 byo kwamwenda omwaka ogu kutandika na shayisha tuzakasheshe okwisya shayi 11 ozo mwabazyo omumazoba agokora okwehandikisa no kwisha kukorwa kuti okuhandika abo kwesimba ahantebe za municipal division chairpersons na councillors obarire munaba
abantu 25 ningashi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwa mwendoko okuhandika abo kwesimba ahantebe zaba sub county na town chairpersons na councillors obalire muna abantu 25 ningashi special interest groups nebiro 11 okusya 24 byo kwa mwendoko abantu mwena abari kwenda kwesimba numushabwa okuhamya ebiro byo kweza ebyo kwenda ngumutakashubwa Nehinda program yechirisi simka tuchirimu tugenda mu mission ekiganiro kitu omugasho gw'omuzire omukushoma komwana weye wawadzembu itwabazire n'umwuga gwitu kugira ngo creating environment nunji tuhereza abana bitu attention tubegese emico kindi tubasa kora kikoreba kangwa abana bitu bashomaje bari mnonga ekindi ntubasa okusupportinga ningo kuhagera emirimo yishomero ishomero ry'inemirimo yaryo aza ubundi abazira benshi twakugira ngo nemirimo yabo umuryejo hari umuntu atwarebereye kugira ngo urebe mbitabo byo mwana we tice byakumha nabikora ko yamjyango do corrections tukatwagambira kugira ngo abashomesa ati binemu imirimo myinji no shango mushomesa ayina bana kinana ubundo wawe tiyareba ngo do corrections tiyagira ki tiyagikora so ati niwe muzire muhereze uka support umwana yana mangu norebe mbitabo no mushomesa narebamo corrections naija kuzikora atecho ni kimwe kucheka ngo mbitabo homework yibamha umusupporting agikore abazire iki nishitwa kubasa gukora mu kwagira emirimo yishomero iwe kuba kwetora ikikorwa abazire yobano manyota ushabariva muri mojo tukanze koza imyenda yanje ngisha abazire bari abona ko bariyo ngo shinyo kantagira kingamba zaye niyo hurira abazire batahi bawe uburira abashomesa mbabi nebyo kwegesa abazire babani benda mwishe akugambira umwana atwazata akuboniwe no mwana wawe ugambira ati bishiye umwana ogu kanosha ryate nati rero umukwatanise musupporting umwana ngwena abazire kuki kwikacho acho kuza kutaya ya mashomero hata bashija twine kwegarukamu ngweje nemirimo y'abakazi vidi namangu nemirimo y'abakazi haza kucyukwezo shanga bari no barati actually society rene imuka aboko bana mukantu ko kugira ngo abana abenshi bakunda abanyina kusinga bishe hato mshisha shashura milioni 3 za fizi ahereza na nyina esende za shopping na pocket money umwana takumanyo wa fizi kandi takwenda kumanya aboko baha mwana fizi cyangwa munonga nkakagira takukushara ibyara fizi cyangwa munonga nkabunda appetizer abwenje akwa n'umwana takegire kugira ki kudisaninga hata abashisha twagenda twarekera visitation abana abikibitu no mama bakunda bishe nicyo tukugira ngo tucubatore egen science nigikwe kucereka hato shango umushisha umukazi yabana we yatwara umwana yishomero ninga bamwe betwara na nizo bari yo ku reportinga nizo bari abazire nabana ushime ko no twara umwana wawe hato muzire yahereze kutubuza ati bishi ato mwana kaninye kuba mwehereze atari no bamucekingira cy'ibintu bye hato muje muzire cyo bana mushoborera ya hato cyo bana checkinga ushanga ngo umwana yine mukakasumu katugire hato mbuzo tumwe nuwareba bunje checkinga mwana kuri yakatwaramo ubundi akakakoresa kitacyo ubundi cyo checking mujota utumwe nuwareta sabuni yo kunaba ati nagireta achebera umucisha we kinakiri yo shanga tagize iki yamwe mukatanda mushaturija wenga yanakunaba ki hato muzira garaka budukari yagira ki agura sabuni hato otekateka ngo ubundi nibukurusiya konka ukuzara umwana tinka ante nkwe kufano gure ndijo umwana ni project abazetu ni kuchimanya bashimiye kumwinvestinga mu bwire ukore no basa kwe motoka yawe time ukahereze isumi yawe attention ukagita we screen guard buriza no checking ako ashomana ngo ziki ozi za video tuze yabazire umubono bwi actually kore no basaza yo karomanye ngo irizo ni rya visitation zayo kare yarakachika ni gushamina abantu bajya bakushita matibine mirimo ubwo umwana umwikiriza ganire niwe ninga niwe ho kuza kushitamira ho kumurebera urebona munywano we uyibuza bwenca yine munywano we ategira isho kireti
kandi abwenshi banywani bebona tubajire uniform hati chikuyamba okusupport umwana ukamanya ko za speech day primary bon chumanyisa chango akanda babeta speech dabazire yote yizo bari speech day nyoni mbanyine kwechi oba busy ochubo inizo bari workshop ino harawensi no osana kubona kuchera kare abo harawensi twari 10 so tuhereza speech day kana kawoshangana ko kariyo ubundi bariyo no babusheba no magize genze yaba mu ebintu byinji bariyo no beshongora kabona ko kino muzindaro nikeshongoraje na mami oriya nibisha bamuhaka sente bisha bamuhaga hatu wakumana yishongora ati oshamiki hatu mwana wafiringa ngefuzo kuri tweke kora abana bitu amafuzi tuhurire in the name of ngo turi busy ekintu cyo kunda no chobwire so nabana tubahobwire tuzaza speech day sports day ni weza yo manyo mwana wawe talent ne no mwiki no murekezi no muguki na nyina bazira batachumanya ko ngambye tumwana umanyiro mu MDD atobuka shin kamanya kweshongora njimanyisa ngutakamanya kana nejo nchi na yone education so abazire twereze ebiro byishomero obwire kandi tugume tuzeyo tube present abana bamanyisiza cyangwa umubajuru nangwa bo nanagamwa amashomero ko kubotagiriye bakucaginga bataho penalty so ngoko kushaba yivu ya maternity ukuza ku marito munsi nabwe kimanyiro shaberi ya speech day ukuza kumureba ukamusupportinga all right ninjira abazire mwachura chimugamba mugasho ngo muzire omukushoma omwana wawe bibiro bako abatuterireho simanyi career day tugezeho tuzo mu mashomero tugambana n'abashomesa ubundi nabona babasa kwa hine chinde chibakureba mwana chibakwenda ba discussing nitobaze n'ijana n'abana bamanya ngo turi invested mu bintu nkebyo ubundi tubakujire astre ato umwana twatwagizire ngo no wachi mutakura mu ruguru so kuri ruguru mwe zayishomero ni uko jigire bwakora abazire myenda kukongera kutucarenginga cykwate no supporting imirimo yishomero okinje muzire na ayishomero mujyo tati oti umwana tuwamuhereza boots za agriculture ningo tuwamuhereza sente ninge sente zachi za trip ati mkataho yayi ati nyo kanta atungo umwana katara bingambiri abana buri mwaka buri hamwe rwatamu nataha na sacura umuzire na sacura tukujimanya na report ubundi bamubingire nyina nawo bundi akakutina oshanga ukiza kukayishomero ngo yengo tukatumutumira umuzire ngo wija utumukamutumire wenjishe nkashatogo umwana ngo tukamutuma umuzire abo akatoroka utumukamutuma ryari nyoka yatarangambire kashika twamuhire baro ahabwenje umuzire takora follow up kwatasacura yo mwana ngoko kushoma new vision ushango mshija nazo mtaxi ningo mbasa kwa new vision ya page hamwe konga bakujya mutayine bwire bwo kushoma sacura yachi y'umwana ekintu document kurga yishomero ayishomero riyo ndi nywana no muzire ndi mugambire bijyayishomero umushoma turututi umusports turututi umumichwe turututi hati woto ngo muzire to kumanyisha mero ryahikahi bicho kuno fa miliyoni mwene cyekazo wagira ki zuwata so kongera kushoma papa ryishomero dero umucyo kuba supportinga iwo support ohajo umwana umuyambe ukora za choice za career nanda senior 1 hati kanda nja aha senior aka primary mbabishoma byona aba senior 1 nubaheza bakora choice za subjects barashoma nanda kushoma nanda kushoma agriculture nanda kushoma literature atumziri wa mleta wa mtai tuwa jirabwire kujya tazo mwana wanje nyoko twantu ingande nakunda mnonga imera so nani jango atwara agriculture ukabona guidance iyo mutahishomero ine nabazira batakumanya umwana wa wasini ya wana akora bintu ayine combination ya wana kandi to kumanya unasini ya wana actually ibintu za subjects so tube interested tugire mu mwete go kujya mutumanye ayishomero hon haba yoki class teacher umwana wawe sumiyo jine ningiwe nubanza ko ugire tukastanyo nyine yaha kastanyo nyine wataksa kumutwara umta taxi ahendera genzire ekindi umwogo gundo mugashuguru go muzire no kuteka emicwe umwana twatwa kigambire discipline instilling discipline values aza kutugamba discipline kana kigambire umuntu akanaza hariho different hariho mutano ahagati ya discipline na punishment yose nanaje mwenga tukumeto batera bajene ati ngo twara cyo discipline kimanyisa okuyamba umwana kutwaza je ninga gumana atwazaji
okuba mu discipline harimo ibintu nka okumubwire mu discipline harimo ibintu nka time management mu discipline harimo ibintu nka self respect then discipline nayo nebasa kuzayo implications utateka yabatakaraje nabwo batibihiri so ati umuzire nawe kwinstiringa discipline umwana aze cyo kubanza time management umwana mwegese kuba time nesente mwegese kujibara kiryomuka abazire special abakazi nde twatwina abantu bwiro ubwinji umuro atoshanga umwana shaha mushansho screen nareba kazano aha kandi umuzire takumanya ariyo nareba ki kazano ki nangwa nabandi bagumza moshanga namwenda nibamanya kucendeza amanyango mama rireya volume agicendeza amatunu gachikora ahururo kiza ku steam kotore bankalaiti ukiza kuzayo oshango umwana bisho gatwire takigahumbya ariyo nareba tagiziriki ebitashami hatuyabe ya wokinga kajya mashamshanju nakwimuka shazinga kandi ndikuchera atoshanga umuriza ngwara kame umuriza waragira ki umwana abo kuba yagujegera ukati ya managing time tubegese okumanaging time akijumuka for instance tubatere routine amanyengo na tweno muka niturya shayisha kandi shaha yasapa ne yasapa nko kukirya yishomero atakugira ngo kunarya sapa ukajyasuma nushanga amanyati abina bana banaka bari bamasumu ushanga family rya meza niturya konka system kura rya TikTok system wakora rya YouTube mami na wali ariyo nahurira twa audios twabanywane bamha daddy ajya amakuru umwe nacumitana atomukano umwe tuwena we no present kuyeta erihisha ya miruzi abana bamanye ngo respecting miruzi ageheze nanda kujya kaheza akareba hamakuru akayiruka ngere shayibira kaza mu kitabo kaza kugera ki umwana routine y'umukuruzo mutawe magara ushanga kitamuteganza so tantu kama discipline abazire tutakareba mnongo mukutera abana mukamanya ngo muri nubo turi mu disciplining abana still ngo kuyagamba kubeje size values yo kumubwire okwehetinza nayo ne kibachi kinakakwate na emice hamwe na emitwarize abazire kintu twakoze cyo kuyamba abana bito twakubasa gukora mu byo kwegesa discipline umuka umwana ari mu mujungu tukita honesty kubo wamazima abana no manya ngo tuba ku respecting abazire nashanga kwa kugaruka hati itwa bashomeza ati ishomero reflection y'ibyo community ko kureba abana baryo mu ishomero ntwaza yabo hato bomba representing a community here itukurga nana makaguba oshanga umwana no mjya what is it cha nakubuza ati nenchi what wamweto ti Sharoni what is it ninga ta office atu wakura tira Sharon nomuka no shangana mami na mtera office ejo na nashwenga kwa kumwete baba nibenda ki reason she was not trained umuntu mukuru bamugaruka mbata respect na yerya hamicwe kongo mwana ari respecting ishe no mukwatira no munshobete najya respect harmwe gifiye nunje iba kujya the fear of God itagiye kureba kiko mwana shimikwana kwa respect atakumanyira ibirengere ushanga ngo nakujya taza mami wabo tampire fizi nozana zananiza kusye ushanga na kwa respect so ati no shanga respect ejo netugihumuka umwana uko akutwara zo muzire aje abantu ko yatwaraza naki na numushomesa kandi ubwira akazi akakurugumuka kiniham akomana nara bamhara singana ngo mwakuguze atukunde nimba sagara mama ntyo ashibi woryowa atoshanga challenge dugutara mushango gwachi go mwana begese kugamba amazi mumuka ko kwija washanga hatikire flaska no gishanga umbaji nagira mutoyi ningo mwana nabana amanyaka jya mami ati wotaraho nanyuze bwoko flask najya tangiki akona kantu kamwe kace konka vari mbangu nunga umwana kujya mwana honesty wamuguzo uti wanokora ki naza kujyatana ubuwano uboje kuri sana nokora ki akujyatana ninzana kapira namanya kukibi konka ayireba yiyemera ugusinga umwana kubiko tuze twinji ukashanga turumu so kwa kabaye respect naje ku respecting umuzire na respecting umushomesa nangwa nabandi betu begese ko hamwe kitinisa na waye respecting na batahibe okay turimo tujana mu mission program ya systemika
tugamba omugasho gwawe nk'omuzire omu kushoma kw'abaana niturebe bingi tubirekire abashomesa babe batuyamba kukorera abaana konka nitureke tukabazire twine part mpango turumu tusheme kwa playinga omu kushoma kw'abaana bitu ekindi kito kabazire twine kukora ki ekindi actually ekinkureba nk'ekimwe bikuru omuzire ni role model hati twabashomesa twine ethics work ethics ninga imitwazi bajya mushomesa otajwara oti omushomesa otagamba oti wajwara kubi ekipapura ntukitagura wazi wagira oti watwera kuba omwana repercussions ziriho konka omubazire tizirimu hato shanga role modeling yabo itine control omuzire ni role model abajungu bono bagira nangwa kandi nokwekiri na experience necoreka abana nibakora munonga ebibakureba kusinga ebibakura they listen more than they watch more than they listen mushanga ebyo kugira ngo you preach water and take wine umwana naba nakureba so nanda kureba iwe nokora ki ugiwe aha mami najwara ata mami nagaruka mwata daddy you want to have a respect actually taking an example in homes where a mother does not respect the father omakagito mukahitukurgahi omuchara atakurespecting iwe nabana atakurespect afanya najora kieza kujana kiti mama tabata nshangana bamwete kubyo byatakugira ibyatakumanya abo kuba bareba mami nakikora so abana bitu nibatureba bari batureba yubu amujyango areke kubiha kandi uwo ryase umunobi wo yakwata kandi uwo ryo muco so tube baro modo tureke gukora imico wano gamburo mushomesa we no mugamba hoki kugira ngo nawe akegereho ngumushomesa bama respect ujana byituka kati cyakawe har kariya bishikariya kachaka gufaka kankangambira by the way ato mwana wamwete kandi bamujyango kati yuko kawano mjoti utkota na benki to kazitatire mbazi nanashika arikushika mamechi yagira ki mamechi ya gamba abashomesa to sharing experiences n'abana bitu actually nezimwe experiences ni basakoze negative kunka ware educative sharing mukareba homuzire omwe ubabingira ryo mushiki akabura kuheze kushoma yahendera sinya yakana so yazarumo yashwerwishe umwana bazarumushici so mushyaho yenda kwanga kushoma gataho ya secondary yayo report yamwe akayizire kumutaye nanga witness akamoreka tunoreba kinyina chemistry atunomwenda atunorebe kinyina physics atuniki atunomwenda atukureba nimbinga atabo kwanyonga rwo mwishomero at your age nondebe kungubona tindashomiri so actually man ati RBS national education akayeza yayigaruka mu mwana she became good umuzira akakora experiences ati I made a choice ngakora okushara mo kubi kwandetera repercussion age ndo umuntu kinakushwari mwe basagamba aha superheroes kwemanyira konka ware no basakagamba kayamba umwana wawe ninga karunja ka positive umje nyonga bakunda kushoma tata kabati nesente tukatambara turuga nangwa wayenda barabye mu experience umuje tumwijenze kubereka ina binishomera bari bakashomera baje kaza mjani kitesta kubakwata ngo batambuze obihahiwa imwabe iwa wanyine nkora iwabe noruga bahikaho kuzazo boreke ngo despite those hardships ukatambra kandi washoma hatori nkaro yawori ningore ticho wori because you valued education so that umwana nawe amanyengu valuing education ni wo muzire kakoreka abana tinyonkanyanga chemistry but natinga garka yo kushoma abazira bagarka yo fathering education yabo no babambi inspiring abana umwana ati mami ari ya PhD mami agira diploma ushanga mbakureba ni uko kwibita bya ukakora haze cyo challenging aho kwa hori bro average wano mjoto shomina mano naza kubuza tadi mami ezezi matsezo gizeki so ni part of role modeling kugira ngo abana baturebereho program echiri simuka tuchine charity yashamahewa unamushomesa kandi no muzire turumuntu reba abazire tushemerire gukora kugira ngo tuyambe abana bitu omukushoma kwabo nico kiganire kitwine obo hati katizo mukawumuro kace tuza kwanza gakamta kandi gati west Nehinda
ekitongole kirukkurira bururu omwihanga nibamanyisa abantu mwena ngu nibaza kworeka emyanya y'okutererwaho akaruru omu rupapura rwa New Vision hamwe na Bukedde kutandika n'ebiro 24 by'okwamwenda okusiya ebiro 27 by'okwamwenda 2025 nkoku byakwerekwa hahifu ebiro 24 by'okwamwenda Central Region hamwe n'endembe zindi ebiro 25 by'okwamwenda Eastern Region hamwe na za municipality ebiro 26 by'okwamwenda Rurenje Reserve ebiro 27 by'okwamwenda Northern hamwe na Western Nile Region. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. It's Mbappe coming on and scoring! From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero! Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa ABC Dent na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kulinda mino no kwetantara okunuka kano na hati gumano okozesa ABC Dent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba lyona. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga lyona. ABC Dent na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kulinda mino gitu. Chirini twatushirimo tugamba ha mugasho gomuzire omukushoma komwana etwareba wajangu twine kubegese micwe kubegese kubabwire kugamba mazima ebintu nkebyo byona kwereza abantu ekitinisa nabo muka kwehereza ekitinisa kubagiro bwire creating environment nungi eyiba kushomeramu kubahereza space yo kujangu bakonenkeze za homework barebo mu bitabo konka twarebana n'abazira abandi bajangu bine challenges nyingi ezukubategana so shango mwe batabasa provide injira je abana babo abokati twaza kureba nkabiganda yitukutura mu mushango muzire nyina abana bashatu umushara maybe nimfune mitwaro nkashatu abiri ashatu tindafune bwire bo kujangu mbe no mwana nze kumwegesa ebyo byona so mwana habazire no turabura mutukoreje abazire nkoko wakigamba bine challenges ato mwogo nanyenda kuheruruka yo no guba kumanya bono bamanya ngo mwoga gwabo no kushashura fees nabwe no gumwahamijwe shotakajo tukashogoga yagusigaye ubwo nari mangu buri muzire nagira cyo mbyo kushoma kubagambo kushomesa abana umuzire kanamanya ngo nibagamba fees na sente akonka twine miyoga myingi
konko go mwoga nuba challenge ngo niza gureta na challenge yagwe yo bworo obworo mu Uganda no munsi yona ensiyona ne roboro atubebuza ngo sente zo no hazine konka abantu abashomisira mbakugambira ngo kushomesa tubugiga kushomesa n'umutima umujungu cyakweta commitment nicyo rukushangira ngo nubuza umuntu storoshanga we na toera nk'amatafari konka yino mwana wemerehira yino mwana w'imachuritati abo kuba akasenta kayine namarwa kagargaho no mukaza ino umwe abo kuba bari abandi takuza kubabasa nanda kugira ki nayenda kushomesa umwana we mbwene ikimwa cyarengize zibine ni challenge y'ubworo konka challenge ejo naye ineza solution ati no mayengo hitukugambira hari abana batakagire ishomero aza ko kubona umuzira tubakanshashire mushara tunorebe gitamu ateka tandika gati yaci yo kwezi hati umwana arya ishomero basti yamwe sandi biri abamwishatu tariyo nashoma bakakora bigini mu bitamu batiriho de package abitu tubazikozera umwana ryumuka haza nonda kore namani uwo mwana naje kuchikora ki kandi hati nibunoza kumbuza ngo muzire utati nyonkore kinanye sente kandagizire ki kandazini twajya ngo kushomesa ni partnership mgeni wakwato muhando kazo wa head cha kora bo biruta kunyaga inyuma ucumanyiso kamjo ti ejetamu yo mgene ngumiri kandi umwena wanje ngugu namareta ningushaba ngo miserereze uko kwezi babanze banshashuri ukiho mwana umucyaro akagenda akaza kushuma akabara kuferu manya nabwe nubwo kugumayo esente ezatashomera naje kuzishashura to kuza kumushara ngo kugira yagira ki hato mbintu byesente nobore no kora amagoba ningoro no kora rose so abazire turijeyo twege kufesinga bizubu byitu kumanyoti nyoti nzine so ninde kwa kutera raina office yo ya head teacher abana banje baze kushoma endije challenge aro challenge yo butashoma illiteracy mutwa kugira ngo butashoma ubundo kireba ngikijumo kunga tukijumo umuzire tarabonde chance yo kuzomwishomero ningo bundu wakakoma P7 atari na yamba abana ba university konka ubutashomobwe nabwe muze na cyanga cyamchalenginga ko bahandika umusacura atakumanya ngo cyeto mwana utijo nyinterpreting gibarane gamba ki ibambyango ije no muzire aha kugira ngo ayine mico mbakarwana atubajya ngo nuwe yasingira umusayansi ngo mbwe no mugurure nko kwa jiriki atugenda gure nko kwa kugira ngo tuwagira ki tuwabice konka nito tubakiza amageze giyo butamanya iwe barahajyakire ningo boneje bonesimu uje tubishika nareba yarete ebarha utaryo mwumba singiri Christian abana amanya basinja kujya tazishi eje barakebene kweta ishomero rere ku saving embarrassment ningo bono umuntu mukuru ari kucenga nkaba abazire turi nabanywani bitu umusako yawe yabanywani no bino umuntu akumanya kushoma umbuzo tuki cyandi cyuvuza ko nyine nshaba esente za photosynthesis uteninga akujya tapana ateye ikintu kimujyango akatikira buri cishomero atishashuri nango gamba cha illiteracy nindebana n'abazira binje no bakira kuchikotsa ubundi yakushangora yo mbetabo munonga burikasha atibishi yoko kushoma atito kututarashomere turu hatkatubiro kanito turumuntu bashomesa so bumushanga no muziro bundi yayere ko mwana ngo nubu wakubotashomere still no basa kuba atejo ni misconception manya turiyo twegesa abantu bakaba twegesira ngo noshoma kugira ngo ogire sente na hato bayido kwa kwamba gora cyo isezo ushangana bajyangu bagambere batwareza kosi ezo kuhemera mu murungi yo kwesente kongo kushoma tikikumanyisa ngo iwe no basa ko ine sente muzira utarashomere kongo iyo gize ngo kwereza sacyo utakumanya kugishoma manya education ni netari yo kugira ngo etwe sente zonga education ne hindura umuntu aba umuntu ari kwita kuyabari akora impact mu community mwene ko kuba ryo mu rukiko bajya ngo no haratuvunura hizire bishop yo kashanga utakubicenga bona weza no shemererwa atogwe no mugashogo education bagira ngo abakwenda kwesimba bwa cancer bakajya ngo abahirize senior yakana bono tagerize iwo kareba ngo ino butegeke burungi ukabe no basa kwindure nguto abantu bareka kugira bate neki konka kapapara kagira ki mwe niwe no shemererwa mwe nabazire tureke kureba ubwegese ngecyo kujyota nyoka andi hokaninsinga na shonto ya wata washomere kanisinga sente ubwegese tukuburebera sente zonka n'ekintu cyangu no hindura umuntu nentekateka aba version enunje yari adinga to the community na service ogo umuntu atarashomero wayemerera kagambira abantu mwe omudumo tugwe yabo kwa nguza kuturwaza korera bakeyo mudumo gwakwa yayinaga magezi yagataho bayeyo mudumo bacira yo ejo nizikire sente zawe zo inetse ko izo mbekire kanyina so ubwegese tubwa sente zonka
iwe kodeke kanshi ubwe wono muzire uri kugambe cyo haza barimo nibingi konkiwe no yenda obe abwo kwa Bible ne jangu tushame kwantu rwo mu kitinsantu zo mu kindi hona mazima obori P2 graduate na nabana babo ba P3 graduate iwe to kwenda ni na family ya producing ba engineer bahi abarije kuyambeza inguto bakija bakayambe bizu byihanga so tureke kubajya ngwito turuho turashomere kanshi kano kigamba to kurango nakashasho the fact that you said abindi kizibe kibine twatwa kigambireho busy work schedule konka na nagira abazi abashomesi to ikikankore example y'abashomesi twene tweta part time atoshanga umushomesi omwe nashomesi mu mashomero gakorenga rimwe nubundi nimwe hamirimo yanyu shango umuntu ine part time nakatuje ngo nakora mu TV West na wayi nakaduka kanda handi mwene tore ko mwana wona wakabakaduka kakashatu ukamuspe yaringira ho time ahubwo kuba byona kubirwa byahwireho ekiro kujwekera n'umwana wawe bamba buzanga bishibahara bananka bo bakashomaki tukahuramba mbuzanga bishaka gura bizimbe bingaye eco nubacubuza ko nka finally at the end of it all abana bitu nabona projects kandi nkuru twine kubaherezo bwire ahabwire bwitu burubize kuna kugambira abazira bato abundi ninga tukakoresa example yitoto cyo tukundana n'abashija bitu na spouses no yijuka time yiwahirogo mushiki utaka mutahize kawabirobona time buri weekend ukasparinga time bakagamba asimu kanushanga dada ine ubwire bwo kugambana abanywano basimu mami I know ziri bwo kushitamana na friend we yahansi yo mutabakaganira ba mami tumukereza ka time out of your busy schedule nito mukatu shomesa tutongobwire bwo kugambana abana bitu no kusitamana n'abana bitu ndizo challenges ubundo yakubasa kwaneteganisa abaziro mu kushomesa abana omukushomesa abana hari mu challenge ya culture beliefs nayo neshana nenda kushana necho ati Africa chichurumu harimwe myanyo mu Africa ahi ukushanga culture beliefs bakajya ngo kakaramoja amashomero government neteka na no kuteka nubateka za prawo bateke nyama hati ba attracting abantu bona bije hija nabahekere naki burizo bayishomero mbateka kugira ngo abantu baba attracted kwisha kugira ki shoma abwenje we narebenteye areba icyo muri yamanyangu atukushoma nko kushisho bwire ezindi kandi cyazo shanganza manyangu no shomeso mu cyakomasi ni yafo aza kurunda kosi tuyona ngo je bakora ngwazo mukosi ushanga bamudivertingira yete baremba twitira abana abakwemba shoma baba abantu bo mugasho na no mwiki na no mwojo byashime kwamba baherezwa opportunities ninga chances kwingana umubyo kushoma utari mitingo mwiki ukamubyo tuwe naza kushoma komasi ni yakana deka bojo banje bongere nango kunkwenda kuba particular in that ebintu biriyo mbihinduka eco bakaba kigamba bakujya ngo umucwa kweza shwerwa ngo azo mukendije ngwe no shanga umuzire yamugaba yamuguza konka turebera bishikibingi back sustaining amakaga bakuzarwamo na nago bakushwerwamo nango hura no muzire na yefuza atukubya kugaruka nyuma nkashomesa umushiki wanje ubwo abo kubana n'ubwo amukora imizasi ni yakana kabarangita koko shwekana wagizire ki wakaresire ekoti yojitira amabegano wagine nuwakumanya nebizo bumwe no muka eco tindiyo ninjangwa bojo bo tubine mugasho nabojo bino mugasho akana bwo turebera bojo abasustainingire ki amakaga abana bona niki nabana umunyankore najyanguza ucoregereje zona tokamanya waza kutahirwe kikoko noja kubine ngo niki so abana tuba iko opportunities ebya culture beliefs culture nungi konga einebizo byayo ebibi abana bona bashome tureke kujya ngo umushomishye nabo umushomesa umujo aba engineer umukikwara base na babe engineer no mujo aba engineer inene kesi muzirewe kine cyukwisa kushango ine ba engineer umwanya go kugita najya ngo umushomesa nubi konga tureke kugatakinga tu umukazi na numushije deka nabashomesa baba bakazi baba bashije naba engineer nabo baba bakazi baba bashija they're promoting equality nabana bito babicitubiye mwejo phobia na feeling yo kugira ngo bo tubakubasa nabo tubasupporting gwagabagurana mwa programs za government zo kugira ngo basupporting umwana w'umushiki na wargeyo aje misho na no mwojo nawe tumsupporting ayibane aherezo mu respect na amanyungu twena tugira ki ntungana enda chikanana na mukaga hezaraba omurushaha ibiri turumuntu gamba hamugasho go muzire omukushoma ku mwana nindebe budacika bwitu bwagenda n'ubuhwayo abazire no basigira ntandaci erizo abazire entande sigira no kugira ngo umurimo gwitu nugurenga ahakushashura fizi no kwata umwana ukamutambika yishomero muri stakeholders umwishomero ishomero n'iryanyu mugumoshyeyo
nubwo etari visitation day zo mu office ya cyo cyo tinyenda kureba ubwo mwana niwe ubwo hese niyo managambira ngo ayine byara niwe buze tatkota bishazire niwe umanye ebirungi de no mwenkareginga hakoraje umuhereza amani umuhereza abashomesa amani nawe amanya tugumzire kumweta ijagira ki supportinga tuyamba abana bitu tube pati ya kushoma kwabo unyense atija kubuza inamwo zira kubuza umwana kubuza umuzire ati yo mama no manyo kushoma tibije ishomero no manye kubayo so obe informed about ekiryo ishomero ukinywane sene kiryo muka supporting abana bitu bagire ki bashome babicitwe kitagi kitwenda umurujungu tujangu ba realizing goals zabo babe the best babe kusinga yo burungi icyo bakubasa kuba icyo bakubasa kuyishomero batakaba tutakabateganisa kugira ngo mukatu ba supporting homework ukashanga wanonda kuba doctor yaba nurse wabananda kuba engineer ubundi yaba nkamakanika waroko tuba supporting bashome baturugire mu cyo mugasho nabo bayambi hanga batuyambi tureke kubarebera kuyamba family tubarebere a perspective impango eyihanga ryona aho kuba ensi ebyo nehinduka neba global village wabaye munonga ahabo habuze wawe nkomushomesa nkomuzire kandi kampani habazire abantu barebeje program ubundi ne chuma yegamo neza kube live ha YouTube ubundi kwa kubatatandika nitwe uri kwebuza indijo information kaji ankahi turi ya YouTube searching TV Western Hinda noza kuba nofuna ekiganire eki ombwijire katwamye mpine eco rayegemo ntumantu zo kutriggeringa binji onkamwe n'umutisasire ntwenda turebe tukwatanisa n'abashomesa babana bitu n'abana bitu tutungure obwegese bw'abana bitu nsima munonga aba barenetwe kurwo program ubu yatandika kandi abo tukiri mu tugendo misho onko bwa hati twaza komaha tuzomuka humuro kace tuzagarukana muze ibisisi no abe nakushemeza okusiya shayishatu kanembisa ngo nizo beryanyencha kare shahemwe okusiya shayishatu ntuza okubaturiya hanasiganje bare musibeje akashanshara chekamuza ibisinsino nakakushibwaho Chenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.